Siamu asi ahunia itawatu utalu okune fanamo pealala kene matatanu kau inumia e mamahe oeta e fie mamotu whakapote uhiwa hei ilana aonga ki Latu. Isa te uhanu tu kato hai mai ene lava Pene Fakaivia mali e ai loto whanu he hoha Na amo sene lahi e ikai me tene lava Pene ame Fefine ukai iku koe la imata Ufanga I he whakatapu o se mawaki kai ata mua ke hoko atu e tau Polokalama make he koi o e hawani ai a koe Polokalama koni o hoko pia me he MORDI Tonga Trust me api ko Fuakavenga Haveluloto nuku alofa ai a koe kavenga hoke Polokalama koni ko e Fakaivia o e Kakai Fefine ke Tupulaki ai Fakalakalaka kai tupu moa ke hoko atu ki he ia ko e Polokalama pe hoko ni o ku kamafola tu ia tuunga I he angarirei ai ofisi o e Ampastoa o e Republika o Siaina I Tonga ni o glava ai ke whamafola tu ai Polokalama honi me he MORDI Tonga me Haveluloto I hona ofisi pe o ku tai maria lahi hoki a Tongani e ngahi tokoni ai ofisi Ampastoa Siaina ki he Fakalakalaka he tautai ngoue ko e tauhi mo Tonga e ngahi whama ngoue mo mon manu kauai ai whakairi e ngahi bubula akau rei ki he mea tokoni mo e matala akau pe Fakaivia ai ngahi sino o Fefine aki mo ki nau tolo pea I he taimini whakulawa mai ai whakalangi tahin kuini Nanasipau'u ka tau kamata Kata kembali kata kila. Patulawat tamu ki afio tol tahai o tua tamai boi alo belau mari manion fatabuat tahine kuini o Fefine Tonga fatulawat ki takafalo langin kai tamu mutua tuani fatau ke yat itau Polokalama Pangai whakaolo hau,
Ko ki Polokalama no e pongpongin. Wanga peheni no fotunga. E kamata ki pe taulotu kamata. E whahauka toi hai whaiwhikau e venin langi me sias England. E toki hoka toki rai taritari e Polokalama e pongpongin. Whahauka ia sea e pate pule o kautahan. E se ula Johansson fua. Whakamaria koni. Kore ke kamata ke taulotu kamata himi. Mo pot fola. E toki. Whahauka e whaiwhikau e taulotu kamata. Malong. Kono rake whalawhalahi me kamata ke taunga e maho inga e pongpongini. Kono whange au o ngofuru maa fitu e himi, whaua fitu, kataki mo mea ke tauhiwa. Ngau e tangata ngau e he ukuhau ai pō, o wai whakahau e, o wai malolo, o i pē tamao i, hanga o ngau e lewa, a pē kei pongpongi, o wai mo umuhea. Pimua, ai ke maala, tope akau e fua, tā he talatala. He koe whai tō tā ue, ki he amui atu. I kai hato e ngā ue, o ka tā e tapu. Whasi, sio tangata sio ki he amui atu, ai mea te ke ilo o ka tā ai tapu. Sio he futotongi, sio he malolo, o i tangata o i o ku hau ai pō. Sio tangata sio ki he amui atu, ai mea te ke Koe wholofola e lau mai tau tolu he pongpongini. Hae e tohi a palo vepi. Tolu ngofuru maa taha e wahe. Ai e teu kamata lau me hino ngofuru e vesi ki hono tolu taha. Palo vepi wahe tolu taha, vesi ngofuru ki he tolu taha. Ai o pehe hono whakalea. Koe wai fifita, ko hai tene mau. He kohono mahu inga, o kuhulu i he makakula koloa. O kwalala kia teia ai loto o hono huse pāniti. Pea i e tau whaau ke mau koloa e kai tene masiva. Koe lelei tene whai maana o i kai koe kovi. I he ngahi aho kotoa o ene mo ui. O kune kumi furufuru i sipi me whalakesi. O ne ngau hia aki hani mawhie ngāwe. Koe waka whakatau tof peia ene omi ene mea kai me he mama o.
O kune tuuhake foki ke i po'uri, o tufa mea kai ki hono whamiri, mo inaski e ne kau Fefine. O kune whakakaukau ki hako ngā wao, o whakatauia, koe paanga o kuhumai i he ngaue a hono ni ma, o ku tō aki hango we waine. Ko hono no o wala, koe whai maalohi, pea o kune whakawhewheka hono ni ma. O kune sivi, tā ko fua lelei e ne whakatau, taluai o ki kai mate e ne māma i he pō. Ala e hono nima koe ki he tuunga amo, puke e hono louhi i koe ai misini filo. Koe louhi i ai pē koe ia, o kune humaki atu ki he maulalo, pea koe nima ai pē koe ia, o kune ala aki ki he masiva. O kui kai tene mana wahe ki he sinou te ria hono whamiri. He oku kofu hono whamiri ko toa aki ai mea kulokula. O kune ngauhi mea whakamolu maana, ai tupenu hina mo e kula po uri mo ana kofu. Ko tangata iloa hono huse pāniti i he matanikolo, i he nenofo mo mātua o e whonua. O kune ngauhi tupenu sote o whakatau, pe o kune atu no o ki he kauwhinsia. Ko hono wala tahakai, ko e mo ua, mo e tuunga maolunga, pa o kune kata ki he aho amui. Ko e to'o hono ngutu ko e kotopoto, pea nai nofo ai lao ofa i hono funga elelo. O kune lama ai ngahi alunga o hono whamiri, pea o kui kai tene kai ai mea kai o e whapiko. O kutu hake ne whanau, o nau tala monu ki ai, ko no huse pāniti foki, o kune whamalo ki a te ia o pehe. O tokolahi a ngahi o Fefine kua whaifita, ka kokoe, kua ke hulu i a te kinau tolkotoa. Koe matamata lelei, koe mea i kai ala whalalaki ai, pea koe hoi fua, koe mea hamolofia. Koe Fefine o apasia ki a Sihova, koe nia e whakamalo ia, Tuku'aho inasi me he fua o hono nima, pea ke ne mau whakamalo i he ngahi matanikolo, i he ngahi mea kone whai. Amen. O ko whaapapalahi ki a whio ai tau tahai o tua. Koe tamai, moi alo, mo lau mali ma oni. Whatulo watu, tahine kuin Nanasipau'u. Ka kōkore ke tuku mua ke hufanga, he tala malu ka kato e whonuan. Tala ngata e te au whaikitua, kai ata ke utala ngofua, ki hoku whekau i, ki whaiha tau loto. Whawhita e maukoloa. Ka ki mua ai tuku ke utoa e whainga maari e koe ni. Ki whakamonu e koloa, whakataha mo e kautaha MORDI Tonga Trust. Ki whawhita e ke o tua mafi, he whakakoloa o Tonga, he mahina koe ni ko maasi. O ua noa, ua wha. Ko au siai he a Fiona tahine kuini Nanasipau'u. Ho fitu ngofulu ta'o malo. Ko maulotu ia, ke whai tāpo kina e Sihova, ai whale o hamo hofo. Nei whamanatu foki e mahinani, maasi, ai aho whakawahapule anga, o Kakai Fefine i mamani. Kaua i motongani. Whawhetai o ku kaua Fefine i ahoni. Ko ahoni u tau ihe api ko Fuakavenga i Haveluloto. Ko Polokalama e kautaha MORDI Tonga Trust. O ku Fakavenga aki. Fakaivia ai Kakai Fefine ke Tupulaki ai Fakalakalaka. Invest in women, accelerate progress. Tahine kuin Nanasipau'u. Koe kau tua ki mau tolu. Kau mau ofa lahi atu. Ki o awhio, mo tala monu, mo whakatawange, ke o tua mafi,
Hatoi ta'u lahi ange ma e awhiona. Mo whare o ha mohe o fo. I ka hao. O whakitapu i kina e hao o Tonga. Tamako tupo ono. Mo e awhiona. Kui Nanasipau'u. Whawhitai. Ko le soni e aho ko whangoatu. Pea ko hoa maali e pe ia. Mo e maalari o e aho ni. Ko tohi o ngahi rea whakatata. O kune whaangau e aki a Fefine. Hene ngahi whakonaki. Pea koe whakaosi o e tala noa maali e o e aho ni. O ku whakatata aki ha Fefine. Koe Fefine ulunganga ia. Mohu natula. Tale niti ia. Fefine loto fia. Whaatokoni. Pea mo ui ofa. O ku whaamaufoki e toko lahi tokua. O ku whakangata pe. Ai whiangai a Fefine i api. Ka o whakamahino mai he tohi o ngahi lea whakatata he ahoni. O ku ikai ke pehe ia. Ko Fefine ia o e ahoni. Ko whae fita. Ko wife tonunga. Ko Fefine whakatupu koloa. Ko Fefine whakatau aki. Ko Fefine pisnisi. O ku ngowe. O ku whemea tokoni. O ku tui. O ku nima mea. O ku whaafoaki. O ku loto ofa. Pea koe Fefine apasia o tua. Mahalo pe whai ngata ke whai hawheinga. Ke ta tau tofu pe mo Fefineni. Pea mahalo na ikai te tau mo ui wholoa. Whiunga ho tau ngahi aho o tau tolu. Ke whai e ngahi ngā ue ta tau. Ko toa pe mo ia na whai e Fefine. Kai toka ngā iange. O ku malava. Ke tau wheinga. Hafounga ke tau hange ai. Koe Fefine. Ke tau hoko. Koe whae fita. Moi waifi tonunga. Koe founga. Ke tau ako. Ako mihono ngahi ulunganga. Ihe ene ngahi ngā ue anga. Ako mihono natula wheinga. Ene tuiaki. Mo ene lava mea. Pea oua. E fo ingofua. Koe Fefine. Koe tokone. Sea e poate. Moi pule o kau ngā ue o api ko Fuakavenga. Mou whakawhetai pea lau ho mou Tupuaki me he otua. Ke mou tuu o ngā ue whakataha. Pea whakaau ngai. Ho mou Tupuaki me he mo uini. Ho mou ilo. Ho mou poto. Ho mou iwi. O ngā wei. Ai apini. Whakaafu ofa. Tawhitonga natula. Hae fofonga. O fia. He taha kotoa. O ahani. Whawhetai. Ko hangai fofonga mai alangi. Hoi fuai a loto tatau. Pe ha elea. E tahine kuini o Tonga. Ai api ko Fuakavenga. Ki tau te kaki whakataha mua. E tau mo ui i whakawhetai. He tau whakataha mai he aho whakaofo ofa koini. Ki whakakakato. Ai Polokalama. Ko whakawhe. Ki tau loto. I huafa i tamai. Moi alo. Ja moi lau maari ma oni. Amen. E tamai mafi mo alo ofa. Ko mau tamai ta ngata. O whawhetai mau pe mau mo ui he whainga maalie. Ke lotu atu ki he awhiona. Tamai o tua. Whakamole ala. Ko lotu eni. Ai angahala. Ka whakawhetai lahi o lau maalie. He koe malo mo lotu lelei ai awhiona. Ke lawai e angahala o whakatau fola ki ho awhio.
mo tau tapa atu I loto. Ko aho whakakoloa lahi eni ki he poate o kautaha MORDI Tonga Trust. Mo api ko Fuakavenga. Ko tuhaho nau hingoa. E nau tuu ko whakaholosio anga he hala waha akolo mo Haveluloto. Ako lahi e mau mo ui he aho ni eiki. Ko hape ha mea o mau whai, ia whai aki ai loto lelei, pia ke mau apasia ki he awhiona. Ko e ola, ko mea ia ai awhiona. Ko e nia o mātā he api whaka ofa, ko Fuakavenga o Haveluloto. Ko lotu o e ahoni, ke tāpoa ki he awhiona, ai whare ho mau hau, tamatui, Tuku'aho. Tahine kuini Nanasipau'u. Tāpua ki a ngāwe angani kautaha MORDI Tonga Trust. Pia moi kau me mipa o poate pure. Tāpua ki mai e pure ngāwe, moi kau ngāwe o apini, mo se nau ngahe whamiri. Tāpua ki mai eiki, ai si Kakai, mo ngahe kautaha muri, o whingāwe aki mo kautaha MORDI Tonga Trust. We acknowledge and ask thee to bless the International Fund for Agricultural Development, IFAD, a branch of the United Nations Food and Agriculture Organization, which dedicated to alleviate rural poverty and hunger worldwide. Bless the South Sea Orchids of Fiji, the owner, Donald and Eileen Burness, the largest cut flower business in the Pacific. Bless the Pacific Island Farmer Organization Network, which stands as a vital cornerstone for national farmer organizations throughout the Pacific. Bless Care Australia, that supports women around the globe to save lives, to defeat poverty, and achieve social justice. Almighty God, we thank you for your blessings. Tamayotua, o maulotu atu, mai hao Tonga. Tamatui, tupoona. Palemia o Tonga, kau minista kalauni, hou eiki no pele, kau taki lotu, mui Kakai o Tonga. Eke, la poaki mai a Kakai Fefine o Tonga. Hina ake whakatupu ai Fefine, koe tokoni. Pea ke mau ngā wei, mo tokoni iho mau whonuani, pea ilo ai ki mau tolu eiki, ko Kakai apasia o tua. Pea mau tokoni ai ke talaki ai ongo lelei o e awhiona. Tawange, ke hoko i ngā ue kau tahani ko sipinga ki whonuani, mo mamani. I whenga ke whaka ofa, mo maai a takai, te mau ngoi o mau latai. E ke mau whakamore atu. He ngahi whatongia ko i kai malawa i ke whakakakato, uhi ngāpe, he mau vai whakai tangata. Ka whawhetai, o ku omi e awhiona e taimwhi unga, ke mau whatomala, pe mau tafoki o whakatonu e mau mo'ui, pa ke mau unu ke ofi atu ki he awhiona. Whawhetai, o mau hangatu ki whamanatu e te upekia ho alo ko uhi ko ki mau tolu. Ko mau lotu e eiki, pa mau kore ko toaeni i he huafa, ho alo maa oni ko si sukalaisi ka ko mau whakamo'ui. I huafa i tamai, mo alo, ya mo lau maari maa oni. Amen. Motu kamata ia, pe mo koe whikau Evelyn Langi, Mrs. Inglani, ka tau whoki heke MC, ko Lofen Pomana. Tapu moe o tua mafi o kua whio i o tau lolotonga. Tapu moe hawe o tu Tonga King Tuku'aho.
tapu mo tahini kuini Nanasipau'u. Whakatapu atu mo pangai whakaola pa mo mau kirikiri. Pa keu whakatulou atu e ngai whakatapu kotoa kua whaki. Pangai whakaola o kuia ia Fefine mo e o ngoi ko mau kau he lau he aho whakolo a koini. O ko whakamaloa ai ki he tāpua ki a eiki o tā wa usia ai aho pehen. O mau haka i he langi ko tau, ko hui, ko awhei tau lalo, ka ke mea mai ke apita i loa koini. Pea ku vela mo maa whanai ho mau loto ke whakaha atu, ai mau tari Fefine, pea mo e loto whakatoa ki lalo, ai tahine kuini o Tonga. Pangai o whakaola, tuku pe mua, ke hoko atu a e kulea, e rea whakapiritania, ko hipe ko ni ihi e kau papalangi ko nau tokoni mai ke whatongia koini. Your Majesty, Queen of Tonga, distinguished guests, ladies and gentlemen, I stand before you today with immense pride and excitement as we gather to launch a groundbreaking initiative that embodies the essence of empowerment and sustainability. It is with great pleasure that I welcome you all to this occasion as we embark on a journey that will not only transform lives, but also foster positive change within our communities. As the Chair Lady of the Board of Trustees for our humble NGO, I'm deeply honored to introduce our latest endeavor, a floriculture initiative designed to provide rural women with the tools, resources, and pathways for sustainable economic livelihoods. Today marks the beginning of a remarkable venture that will empower these women to unlock their full potential and contribute meaningfully to their families and communities. Floriculture, with its delicate beauty and timeless allure, serves as a fitting symbol for the resilience, strength, and grace of the women we seek to support. Through this initiative, we aim to not only cultivate flowers, but also cultivate hope, dignity, and prosperity for those who have long been marginalized and overlooked. This initiative is more than just a means of livelihood. It is a catalyst for social and economic transformation. By providing training, resources, and market access, we are empowering women to become self-reliant entrepreneurs, capable of generating sustainable income while preserving the beauty of our natural world. As we launch this floriculture initiative today, let us remember the importance of collaboration, of compassion, and commitment. Today, we have the power to create lasting change and build a future where every woman has the opportunity to thrive and flourish. I extend my heartfelt gratitude to all of our partners, sponsors, and supporters who have made this initiative possible. Your unwavering dedication and generosity inspires us to continue our mission of creating a more just, equitable, and inclusive society. Together, let us sow the seeds of empowerment, cultivate opportunity, and bloom brighter futures for Tonga and for generations to come. Tuku'aho whātua. Rea tautaria mo se ua Johansson Fua a koe sea o e pate pure o e kautaha MORDI Tonga Trust. Pangai whakalo e hau. Koe konga hoko e Polokalama e pongpongin. Koe whamatara ngāu e ngāu e tuunga e tau iheni e hoan. Hange pe koe hingoa e api o ku whakautua e kautahani. Mo tunga mātua, mo tunga whina mātua. Whakawhatongia. Api ko Fuakavenga. O ku teo iheni e ngahi Polokalama. Whakangou e. Whakatewhito i e whemau wiwiri a ngahi koro whai e whengau e aki moi. Hapeha whahinga whemau wiwiri. A ngahi koro whemau. O whenga pe api ko Fuakavenga. Mo kautaha mō titonga ke Kakai. Kau ai e Polokalama mau inga e pongpongin. Ko ia ko whakawhei e i motua whatongia pe e tēne kuini me whunga whonua te vita tūkia. Ko ia mne tokanga i e Polokalama ngou e kautahani. Kene whakahoko ata e whakamatara ngā au e o e oan. Maro.
o e Tongatapu kakatoe ku oso no whaki. Ko kore ke whamaru atu ai. Ka e ata mo matua whai whatongian. E whahako atu a whamatalanga aue. Ke Tonga ku whau kia e mai mua ngoe matalai akau e whaituna. Ange beko e whaama e whaituna. Ke whahako hanga aue ke tokoni e Kakai Fefine o Tonga. I e tawhaki e ngoe. Pea ange beko ke mea i. Ke te whito i ngaue ai motuani ko poupou. Mono tokoni i ai ngoe apkolo. O whate whito ia ki e Kakai Fefine. Pea pefo ki e ngahi Tuku'aho. Whatau mu ai e Kakai Tongata. O whakafou ia e Polokalama. O e Tonga Rural Innovation Project. Ange beko ke toka mea e whaituona. I o mea atu ki e ngahi ngoe apkolo. O e ngahi ngoe Tuku'aho. I e ngahi tuku i kolo ki uta o wawau pia mo e hua. Ne whahako mai e whaiwhatongia e ngahi tau ko mariu atu. Ne au ki e tuunga. Ne whatu mai e tunga whine mātua pia mo e ngahi grupu Kakai Fefine. Me e ngahi tuku i kolo ki uta. Ke whai mua ha sio ki hango ue. Ke naungaue ki ai i e waha taimi. O ku i kai lerei e tō Westapolo. I e kei whiwhire mo tuani. Peko ea koa ato e whaingango ue. Ke tari aki e whotu whakaukau kwende Kakai Fefine. Pena nau to e whotu mai pe. E Kakai Fefine whewheka mau ngā ue. Ki he ngoe matalai akau. Ai ko e sinai takala. Pea mo e oketi. Neanga i kai ke iai a tau kei mo hailo whiunga. Ki ongo ngoe kwende. Kana e whai pe whiinga. Ke whiau e whiemau. Koine Kakai Fefine. Nei paurewa ke whai akum tokon. Ki a taha. Ki ne a ko. Whakaino hino. E mo whakatau kei e kau ngaue. Ai pon ngau eni. Ke wihako e maa mua endi ai whaituuna. Nei whekumi e mo tuan. Ie te rei taha. Ke tokoni mai. Pea whakahoko ai whakatalanoa ki e South Sea Orchard. Oku whakalere ne Mrs. Eileen Pendes, ke nau tokoni mai. Pena rewa uingalala he tolu na e whai e kore koindi ki he kautaha koindi. Ko Rocky, ko kautaha tō matale akaula i taha bene Pacific. Ko no ua, ko Eileen, ko gai pēno ki konga Tonga. Pea ko no tolu rewa. Ko owa e tau e hongo fulu tupu. Ai fulau holo a Eileen he ngahi otumotu i he Pasifiki o kau atongan. Ke tokoni e Kakai Fefine no ngau he matalai a kau ke hoko ko mau anga mo ui. O koutui ko e konga Tonga o Eileen nane Haveluloto lere e kore motuan. Ke whai maha tokoni ki e kau ngau e i e pot ngau e goni. E lawa ka kato ne tau e tolu. Ai whengau e akpea mo e kautaha South Sea Orchard ke lango waka ki ho mai moa i tongane. E ngai tau ko hiri ne tōtou lawa mai a Eileen pa pego no mokopuna ko Steven ki tongan. O whakahoko anga hiako whekau akpea mo e oketi pa pefo ki e sinai takala. O i kai ngata pe ki e kau ngau e kautahan kai pefo ki e Kakai Fefine. O kunau manako ki he tō ai hongongo wen. Lawe i wokpe motuani ko e ngoe matalai akau o ke tiba mo i sinai takala ku i kai fo o ia ki tongan. E nai oswai pe ngā ue ia e he pot ngai ngō ue. He ngā hei tau ko mariu atu whataha pia mo e kautaha FAO. Pea i he whakake eke mo whakatalanoa holo e motuani ne wakoe ngā hire son mahu inga. I he ngā ue lahi. Ne whakahoko e he pot ngai ngō ue. Ku pia kia whamalo lahi e motuani ki pot ngai ngō ue. Hono kamatai. O e ngā ue i ho mai mua. O fia fia whok nau te lawe i. Ku osfua tu pia mo e kulup tō matalai a kau a Tonga. E whaia e whengau e aki ke langa hake ho mai mua ki ato e tunga u tō e malungange. O kou whamalo lahi atu enki e kau Fefine.
e klupu to matalai kau na Tonga he tokon lahi pe mo popo ke motuan e ngahi tau gombari watu o e korepe o na ngata e ke yoko hoko at peho mo tokoni mai ne whakahoko e whepotano aki pe mo Aileen ko e hana i ha founga ke whakahoko aki ho mai mua ke ola rere pea nai whakatu ai Polokalama ngau e ua ki ono langa hake hao mai mua. Koe ahoni, o kou fiefia ke whakahatu, koe konga uraki en ko mau maari, ke mea ki ai e wheituna. Koe Polokalama uraki, nei mau whenga ke whakatu e ngāhi whare, pe koe ngāhi nursery. Pena e mau whakatu ua e whare tolu, ngāhi nursery lala he tolu. Ai koe nursery e taha, koe nursery pea ke o keti, nursery e taha, ki he sinai takala. Pe iai pa mo e nursery e taha. Ko whare koe ni koe ke tāna ke ngahi o keti. Pa pepe ke ngahi sinai takala ke whakaari ari. Koe whakaukau e ngahi whare koe ni. Ke hoko e ni ko ha whare ako ki he Kakai Fefine, ko he training center. Ko noua ke hoko ko ha taanga pulopula. Ke lawa o mau pe mihen ai pulopula ke te lawa o tufatu. Pe ko hono tolu ke hoko ko whakari ari pe ko e demonstration ki he Kakai Fefine ai whonga to tonu mo rere i taha o whatatau ki he whainohino a Aileen ta mo e kautaha sausi oche i ono tau pe mo ono tō ai ngongou e ua. Ne whaia e whengau ak pe mo e ngahi kautaha o togonia whakapaanga hono langa pe mo hono whakanau nau e ngahi whare e tolu koe ni. Ne lawa lere e ngahi langa koe ni, konga ki mui e tau ko osi. Koe taha e ngahi ngau e lahi, nei whakahoko, e ngahi tau ko hiri, kono whenga ke tānaki o ke ti pe mo e sinai takala ke whakafono a ke whare tolu koe ni ke fono. Koe taha e lesson mahu inga ne ako e motuani pe me ngahi tau ko hiri. Koe whaingata ia, i ono wahe, o ke ti, mo sinai takala, e Kakai Fefine koe na nau mau whainga maari he Polokalama ni whakalere he pot ngai ngō wepe mo FAO, e kuohiri. Nena e toi whai ano wakai, ko haka e winga to tonu wau nau whaingata ia i ke nau wahe, e nau ngai pulopula wau nau mau. O wilo, au tupu pēnia me ne keisi isi e nau pulopula. Ka neu whapapau i ai. Koe ngawe koe ni ki o mai mua kua pau ke whakairi ke lahi ai pulopula. E wau tui ka solowa anga ia ke whaingata ia ke Kakai Fefine ke wahe e nau pulopula. Koe whunga rewa e ua ne mau ngawe aki ki ono tānaki o e pulopula matalai akau koe ni. Raki ko mau tānaki pei tongani ki e ngahi kau Kakai Fefine, na nau pato kilalo kai mai e nau ngahi pulopula na nau osi mau pia me tufa kani koe pia mo e proseko ne whalere e pa ngai ngoi ki mua. Pa pefo ko toi ngā rewa na mau hu mai rewa pia me he sausi ochet pia me fisi. O kou whiawhia ke whakahoko atu ke whaituna. I ne au mai ki he ahoni, ko lawa o tāna ke fu o ke te tolu afi. I e klas ke he fitu, pia i e lanu ke he e whanima. Koe kotoa, koe oket koe ni, koe o mai kotoa pia mi he sausi ochet. Ko whaampe ke whahoko atu, ke mea i he whaituuna, ai make he anga, e whengau ak, pia mo Aileen, pia mo he sausi ochet, i he oketi. Ai ne loto lere ke ne wahe mai ai oketi, mi he ne tānak anga oketi, pia mo ono hoa, Mr. Donald Bernes, ke tau i ho mai mua. Koe mahulu, o tala noa ko eni o ku kauheni ai o ket e tahine kuini kuonga whonua. Kuni sara tupo tolu. Ai ana e ohi, e a whakairi, e taimi koe na i he talo ni. Koe sinai takala, o wau mai ki he aho ni koe fu sinai takala e fitu afi, i he lanu ke he kehe e taha fitu. Ola wau tānaki i o mai mua. Ko e whawhofua ki he taimi e wahea o keti.
i tau fo'ou. E mau pia mea ia fu o kete ono afe. Kago i sinai takala, i taimi te mau toi wahe e sinai takala, e mau pia mea fu sinai takala e ua mano taha afe. Ai koe lawa ia e whamatala ki konga uraki o e Polokalama. Ki ono lango waka ke maa i mua tō matalai a kau e whituna. Ko e Polokalama ko no ua, o whai e sio ke whakahoko, no tokonia o kau Fefine. Ke langa ngahi ngou e matalai a kau, ke hoko ko ha business, whakatupaanga, ke tokonia ki nau tolu mo nau ngai whamiri. Tatau pe mo whakalawelawe ane nai, o ki kai sola business i ngou e matalai a kau e ke kau Fefine o tongani. Koe ki mea pe umake he, koe whakau kauni, ke hoko ai ngou e matalai a kau, koe te whitoi mau anga paanga ia, ki he Kakai Fefine. I he lolo tongani, ko e business matalai a kau o whikaua, te whikatolu, ke ngahi mau anga paanga, a Kakai Fefine, o ku nau whakahoko, ai ngau e koe. Ke lawa o whakalere koe business, ke hoko ai ngoi matalai a kau, ke te whitoi mau anga paanga ia Kakai Fefine. E hoko atu e whengau aki, pia mo e South Sea Orchard, pia mo Aileen, ke whatu a ngai Polokalama ako, pia pehe mo a ngai nau ako, ke tokonia ake Kakai Fefine, ki ono whakalere, nau ngai business ngoi matalai a kau. Koe hoko peki ai, kono tokonia whakapulopula a Kakai Fefine, me he whare tā anga pulopula. I e taim ko e lahi ange ai, mo mau e pulopula, ko mau, o ku whaifok pia mo whakaamu, ke a uat ai tokoni, ki a ngahi whare a kau, pe kono whakotuu a ngahi nursery. Pehe whoki ki a ngahi mea ngāue, ki ono tauki aki o e ngoi matalai a kau. E kamata pe ngāue i Tongatapuni, ki a toki hoko mai ngahi otumotu. Ngahi fuawhatongia katoa ko ini, i o maa i moa tō matalai a kau, whituun. Ni kai ke mei lawa ia, nai tai oua e tokon whakapaanga mai ngai sino ngā ue ko ini. Ureanga Tonga, mo i IFAT, whakafou mai i he Polokalama Tonga Rural Innovation Project 2, o e kautaha a e Pacific Island Farmer Organization Network, i e nau Polokalama gui ko e FO for ACP, pia pehefo ki he kautaha ko e Kea Australia, pia mei Australia. Ko ngata ngai whakahoha, ka kuata e whakamalo tuan, bi o motua whaifatongia. Ka pēhe ki o tuunga whine mātua, pa mo tuunga mātua whaifatongia i api ko Fuakavenga. Mawa whainga maari e peheni, mau whaiha ngaue e aonga, ai langa Fakalakalaka ho tau ki whanua. Tua whatu. Kamatala ngā ue ia, kia mo te ita tōkia, a koe taha bēkau ngā ue kau taha MORDI Tonga Trust, me api ko Fuakavenga. Ngai whahala heo, tupu mua ke hoka te tau Polokalama. Lawe i pēo ku ki api taimi tau Polokalama. Kai kore taha whungafua ke hoka te mua e ke konga hoko. Konga hoko e koe rea ia mi he kautaha ko ia na e lawe kei a te vita. O whaiwhinga ui aki. O lawa re rea ia e Polokalama ngau e koe uinga e tau ene ahoni. Mi he South Sea Orchids. Koe rea e whahoka ia e Aileen Penes. Koe tariki tapu rea ia. Angepe koe whalawalawe a te vita ko Aileen. Ku fuu ova ene nofo fisi. Koe Fefine. Koe Fefine peni wā no konga Tonga. Ka ku hange o nofo ova i fisi. Wholoa tau pe taimi ke tau whawho ki mai Aileen ki Tongan. Koe ia whakamaria koe ni. Keke te whalolo. Koe peke like to take this opportunity for Aileen Penes to deliver a speech from South Sea Orchids. Thank you. Good morning, Your Majesty the Queen, distinguished guests, ladies and gentlemen. Before I begin, I would like to
Before I begin, I would like to introduce myself. I am Aileen Benes from South Sea Orchids, Fiji. As a person of Fijian, Chinese, Tongan and Samoan descent, visiting Tonga feels like returning to my second home. The first time I actually came to Tonga was to visit my grandparents in 1953, while Queen Elizabeth II was also visiting Tonga. Your Majesty, allow me to share a little about South Sea Orchids. In 1983, my late husband Donald and I founded South Sea Orchids, Fiji, specializing in orchid cultivation and trade. Our company has played a pivotal role in promoting floriculture, empowering women in rural communities. We have been recognized for our efforts in fostering economic opportunities and sustainability in the region, becoming the largest cut flower business in the Pacific. Your Majesty, for many years I have traveled across Fiji, the Pacific and Tonga, endeavoring to empower women through floriculture. While we have experienced successes, we have also encountered numerous challenges along the way. However, these obstacles have not deterred us from our dream of elevating the floriculture industry in our region, providing livelihoods for the women. Today we gather to inaugurate this program, an endeavour I am deeply honoured to be part of. Some years ago, MORDI Tonga approached SSO to collaborate in supporting the growth of floriculture industry in Tonga. After extensive discussions and exchanges with MORDI, we have reached this momentous occasion. Our journey has been and will continue to be fraught with challenges, from skeptics questioning women's role in the business world to navigating through coups, pandemics, and natural disasters. We have persevered our shared determination and has propelled us forward, carving out our own path. As I stand before you today, I'm reminded of the resilience of women, resilient in the face of adversity, unwavering in the pursuit of our dreams. Our journey is a testament to the power of perseverance, the strength of community, and the boundless potential within each of us. Before I acknowledge some of the people that helped me along the way, I would like to say to the women, the only way that we in the Pacific could get together and make something of it, especially the women, is to work together. Because if you don't work together, you will never move forward. It's taken me years to come to this point. And I've had to work with women. And it's not only women, the men don't work together as well. But if we stick together, we'll be able to make something of our floriculture industry. And of course, I would like to acknowledge the men that have supported me on this journey. I would also like to Dr. McGregor, Dr. Sagawa, and my husband. Dr. Sagawa was the first person, he works at the University of Hawaii. He told me how to go about doing a business that will earn a living, because you can go and buy a lot of orchids anywhere, but you've got to be able to get the ones that give you enough flowers to be able to earn an income, because that's what we're here for. Dr. Sagawa was always here for me. Dr. Andrew McGregor from Fiji, I think he got so sick of me getting into his ear that he actually said, I'll get rid of this woman and do things to help her. So he was the one that helped me get loans, make sure that the women were able to do things. And then, of course, my husband, Donald, he retired from doing landscaping and horticultural work. And we, the women, when I started this program, we couldn't do anything because no one would give the women loans, no one would help us. So what we did was I asked him to help the women, because all the aid agencies would get us to bring consultants from other countries.
Well, the consultants from other countries don't know how our plants work in our country. So he was the only one. So they wouldn't pay a husband and wife. So I said to him, you have to work for free and I have to work for free. So he's worked right up till the end, until he died in 2019. He helped the women. I think all the women loved him except for me. They couldn't stand me because I was always correcting them and telling them they can't do this and they can't do that. If it wasn't for these men, I don't think this project would have gone ahead. I would also like to thank the donors who have helped us and believed in our dream. IFAD, FO4 for ACP, and PIFON. And last and not least, I would like to thank Stephen, who is from South Sea Orchids, Soane and the MORDI group, who have always been there. I think those poor men in MORDI are petrified of me. When they know I'm coming, I think they all want to go and hide, because I make sure that everything gets done. Otherwise, I won't come and do anything. So this is why I think even Soane sometimes wants to run away. And of course, the MORDI team has been the driving force behind this whole project. Your Majesty, congratulations on establishing the second largest facility in the Pacific here in the Kingdom. I wish you all the best in your endeavours to support women and rural communities through the floriculture sector. May Your Majesty's presence here also underscore the importance of investing in women to advance Tonga as a whole. Thank you. Vinaka Vakalevu. Airin Kenis, e tareki kapure o kai taha South Sea Orchids. Irea, motolahi ko ia, o maa whana, te Fefine, talamanu. Kore ke tau hoko te pē tau Polokalama. Koe, Polokalama ko, koe rea ia me taha e kau taha toko ni unau whakapaanga lai taha e kau taha ni o lawa ngahi ngā ue koe au mea ko ke mea kei taile kuin. I aho koe ni. Kau taha koe ni koe International Fund for Agricultural Development, koe IFAD. IFAD, koe au vane tau tonga frutupe na ngau e Pasifiki. E tau ko osi. Koe makamaire ia te wā ofi anga ngau e ngai whanua e Pasifiki mo IFAD. Nei fuatua na o ofisi fish. Ai aku ihenia e Tongatapu re ko ia ke ngai whanua e Pasifiki. Mr. Chandra Samepto, o ne timi ngau e. E whakofonga I mai kau taha toko ni, I e programa o inga tau ihenia e pongpongin. I'd like to take this opportunity to invite Mr. Chandra Samekto, the IFAD Country Director for the Pacific Island countries, to deliver his remarks. Thank you. Your Majesty, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. First of all, I would like to thank you for these opportunities. It's a both privilege and profound responsibility to address you today. For over 3 decades, IFAD has been at the front of financing initiatives aimed at empowering rural communities, including women and youth, especially across the Pacific, to improve their lives and livelihoods. In recent years, our commitment to the Pacific region has only strengthened. As evidenced by expansion of our resources, outreach and memberships, since 2013, 5 new Pacific Island countries have joined IFAD. So now bringing our total membership to an impressive array of nations committed to the rural development in the Pacific. These member states, spanning from the Cook Islands to Vanuatu, represent a collective dedication to uplifting rural population and enhancing their resilience in the face of numerous challenges. IFAD is committed to engage more in the Pacific. We just opened our office last year in June in Suva, and managed 13 member countries, including Tonga. So indeed, Pacific Island represent a unique and set circumstances, including its challenges characterized by physical isolation, vulnerability to extreme weathers, as well as limited resources and access to the essential services.
For rural communities residing in remote areas and outer islands, these challenges are even more pronounced, resulting in outmigration and aging population and declining productivity of both laborers and land. So in fact, our approach in Pacific Island is centered along building partnership and fostering collaborations. Since 2013, our investment in projects undertaken with partners has more than doubled. And this strategy has been reflected in our newly established Small Island Developing State Strategy from 2022 to 2027, and already reflected all the challenges that we have in the Pacific. Our investments are strategically targeted towards addressing the most pressing challenges facing rural communities, with a particular focus on production of local food crops, climate change adaptation, and nutrition. By investing in effective marketing and value chain interventions, we aim to raise incomes, especially for women and young people, who are often the most vulnerable in the rural settings. One of our examples here are collaborative efforts in the Tonga Rural Innovative Project in Phase 2, implemented by a partnership with the MORDI Tonga Trust. This project exemplifies our commitment to fostering institution building processes at the local level, empowering communities to plan and implement investment that cater to their specific needs and priorities. And I would say today, even it's also probably the most strongest partnership that we have with the Tonga. And we really appreciate the last time His Majesty came to COP28 and visit our IFAD hosted side event in Dubai. And also the strong partnership with the government of Tonga. Thank you very much for the contribution for the IFAD replenishment. And of course, we are also very grateful to be part of this collaboration. So we work closely with the South Sea Orchid. And probably we also need to acknowledge their efforts to make this event happen, because they leave their garden being flooded at the moment. So it's very sad to hear. That's also quite frequent happen about extreme weathers. And we hope that it's not going to make so much damage in the South Sea orchids. But we also would like to acknowledge the effort that has been put in place. And this model has been supported by IFAD and also EU-funded project called FO4ACP. So FO4ACP stands for Farmer Organization for Africa, Caribbean, and the Pacific, implemented by our partners, Pacific Island Farmer Organization Network, or PFON. We will work with the South Sea orchids when we also empower the women and also give opportunities when the youth interested to create job opportunities and also income for their household. And we want to replicate here. And this flower culture is really something that we can look at, and through our project Trip 2 and implemented by MORDI with strong support by the government, hopefully they will going to be a successful one, and they will be the first country that replicate the South Sea orchid models, and I'm sure there will be much more countries that wants to upscale and also replicate these models. However, our work is far from complete. So while IFAD resources are significant, but they are not limited. So we are dedicated to work alongside with the governments, partners to design investment that yield tangible results and provide evidence for scaling up effective programs. As we look forward to the future, let us reaffirm our collective commitment to building a poverty-free world, one rural community at a time. Together, we can empower rural people, enhance food security, improve nutrition, and strengthen resilience. Thank you, and hopefully that will be milestone for the rural women economic empowerment here in the Tonga and create more job opportunities for women and youth. Thank you so much. Sandra Samektoya, Kakai Tapuria, Kakai International Fund for Agricultural Development, Bekoya Iloaga IFAD. Pangai Fakalakalaka, aku tahu umai ke kongai Polokalama. Nei tadi ya itu kolah. Kau hange ko ngai tuaki ko tau whanongoa hele tio mo television ni wai pe no makatuung. Ko ia whangamari ko ni ko korea tu taine kuin o feina Tonga. A fei tau lalo pe mu. A ke mea mu a whakaola ngā ue. Ui ngai e tau hene hoan.
Ko koret bege matanga ko whakamari ko ni. Tupe mua ke taine kuini ke ne me atu. O whakata ai ngāue ko ni. Hiri ko ia, ko ki tau tonga ki tau tolu. Te tau tok whakamari he ose tau lo tutuku. Ko oska e lo tutuku. Ko tau o nofo beni ka rea ko ke fo imbo pāhia. Pake toki lawa ko mo api. Ko ia e whakamari ko ni. Ko le pege taine kuini ke awhitaro mua whakata mua e ngāue o ahon. Ki mua patoki tukuange ke toenga matanga. Ko le pege he kau whaafi ko ni he sea mua. Ke mua muimui at pe mua he tua e taine kuini. O kau he whanonga atu koe. Malo apito. Eke, tau wau main ki he konga mahuinga ko ia o aho ka kono. O ka hala e taine kuini, pea mukawa ai ngāwe. Pea i taiminin ko e taine kuini ne me atu. Pea moki nau tolu ko e kao whakatau ke ia. Oe ngāwe kua lawa. Ako waka ki mui ke whaitu koe ni, ki mama au me whaitu mau pai whatonga timi ai. Koe hui whare e tolu. Ai koe greenhouse e tolu. Au koe whare taha ai, koe whare sinai takala ta taha bea. Kei me whare taha koe whare o keti a taha bea kuloto. Ia pe whoki kei be mo toe whare taha koe whare o keti make. Ai e taimini ko tonga me a gai ai taini kuini. Ai koe whare whakoni tu ui ta whakatoke lau ko ia o e whitu koe ni whaat mea ai whakaroha a. Ai ako te wita tūki a pēni i hono whaki whawhi awat pia i ki hono katawholofola kia ai ngāu ko lawa. Pakepe koe mbea koe na e katau kei kia te wita he nerea. Koe whare le lunga akau e tolu ku whai kei e utunga e Polokalama koe o ahoni. Ai koe whare lunga akau uraki. O kia e o keti ata. Kono koe tohi Polokalama koe nana tuwaka ki mautolu. Koe katoa ngahi lanu. Koe ngahi fuatunga e matala. O kosi iloto kotoa pehe tohi Polokalama koe nana tuwaka ki mautolu. Ai koe whare lunga akau uraki. Taimini whuki nau i he lotonga i he loto. Whare koe ia tau pehe koe tanunga pulapula ai. Wha whawhoi apito e te wakahet ki he asma koe whotunga o e sinai takala. Oku kamata ke matala mai kai kalasi oku lanu pinki. Kau kena nelawe kai NCA nai koe kau kina tolu koe nau silava mai koe ke Polokalama te nau toki ahina tolu. Hiri ai Polokalama koe ni. E taim koe ni koe whaingamari koe ni o koe whakalangangi pe. Taine kuini Nanasipau'u. Toko lahi apito e kulupu koe ni kakai Fefine tō matalai akau a Tonga. Toko nda ki mautolu he whatau kei ki mautolu. Ko whengau aki koe ni mo Aileen mo South Sea Orchid. Koe e hange koe whatarau na whai e Aileen. Koe ngau e koe ni e hola peia ka pau te tau ngau e whakata. Ka pau te ke fufu i peko ho ilo, fufu i peko ho pulopula akau. Ke hola ngau e koe ni. Koe iau whemau ke tau whewahe ake ngahi ilo. Whewahe ake pulopula akau. Ka lawa ke hola re ngau e koe ni. Mau me ui mea tau ngahi whamiri. Toko nia ka ki tau tolu. Koe whare lunga akau hono tolu rewa. Koe private collection ia a Aileen monomari. Kune whakaata ke mai e konga e taha.
ke tau hi tonga hoko ke whakaari ari. Hange na lau kia te wita, o kau ai o ke ti koini, ai tahine kuini ko unga whonua, a kui saru tu pautolu. Ai aku tau hi ai heni i o tau whonuani, hoko ke whakaari ari ka ki tau tolu. Ko ho whau i pena whumu api, pake lava mai o hao sio ke o ke ti ke fia pake whoki aku. Ke he tai mu tau ke ya mai bihin ai tai amu ya ke Tupulaki pula hange pena mo fanong ki ai pare sinai takala hange go neu la ke nai go ya o wa pe la te vita tu ki a ko matanga ko o ke go mai tai mi ko nge ga ko pa hinga pitu si be te tau lava e mi ala helanu ke ya ko ai sinai takala o ke ki lah yang ia o ki ma mi kas pi moia fai deri ha bai hange pe ko kala lan ke kala klas ke ma fang fu ma nima o ke ko malo ka ki mo tolo mo to ko fo mo tai tau tonga e tai mi lava mai he bong bong ni ke tau nai takala e tai mi ka ho ho bi ko ba ka ki mo tolo ta folosa ta ke be he tai ku ni mo ta fai te kau rin pa se fia bito he mo to lahi mai te ho ki ke toenga e kau tau loi ko to na to ko ka fe ki ai la ku ai ho ki a mo tare ki ta ko ia ka ta South Sea Orchid Island Furnace o ia kau ko e Fefine ho ko ni kai tau ria fa malo ko nge ko ne vai kai to gua nai na ko time ke foki mai ke to ni ya nga ho ko tu po pe mo ho e pe ka ni nga la ma wa mo ui pe aku ba kai ke na to ko ni na ma ni to la hi abito me Kakai Fefine pe kai be mo kai tanga to si ka ma ya palo mo ki na to ko na fai nga ta tau ko Sake tai mi tawa umai ni ki he o keti. Pa ho fa bito ke o ke ken go wa kai ai o kulano hina. Iyo. Ange ko ni tawa ke nai. Ako lan ke he fa ngu ma nim. O keti ai klas ko ya. Tangai pulu. Kade mo lava to si he tau o keti mo sinai takala. Ko pulu ata ko ai. Ai o ma o si tesi ole ngahi. Kunga ke no fakai kere. Ayo fia kere maka oni. Ako re taha ai ko pulu ko ni ko tau tolu ni. Ako. Ai ako ka tau fanong ai. Ngai me ke te ki ko ni hange hano. Kamu ko ko ai. Ai te fito ko ngai ngou ko mate ko ngai ngou mata akau ben ngou api ko. Tai mini wai pe ki mi sin henu fai. Ulawa ai hange ko pu hoka ai tu la ki olunga. Ke ngai tabe ni. E malu le kere ka kutoe kau i beia ke no fanga o e ngowe ako ulau ko tai mini mo to ko lahi maka kapate mo ko re fa ngata mai mate be tau ki Polokalama ngawe tau to pe fa ho pe ka ku fa fia shot ka ki mo to ni la ga MC ko o pe mo fia tatari onu ia mo pe fa tatari pa e na ufenga ke na tatau ko ne o si e tanu popula Keke ko e tare ki ta purene fe kita mai tai ku ni. Pe ano kamalo ia ai ngau e ma ngonga ko ni ku lava. Keke Ata e pe ki whakamari ni ke hatau ki whakamalo mua ke. Ke tau ofisi whakampastoa o e le paprika Kakai o se ina i Tonga ni. Ko ki nau tolu nau toko ni whapaanga. Kai lawa ke whamafola hanga tonu atu. Ai Polokalama ni i he teke ngata i he retio kai pe whoki he tau pe si Facebook. Tau taha Broadcom FM wakit poinima. Kake ngari ko lava ahia ko ia o ngai pare tahu ana kula ko pakai dia ai ngai ngowe mata kau fa ko ni o ke ti pe ho ki sinai taka itu ko fa ke to ki bia sila
Okay, ko kamu ani me he MORDI Tonga pe me Haveluloto me api ko Fuakavenga. Yo na yo ofisi be I Haveluloto. Propo. Aya ko ka imari la he ya tongani I he ngahi tokonia ofisi ang pastor sana Fakalakalaka Kakai. Moimoi. Tonga oi mai fama ngoe mo manu kawai Fefine ngai tutua akau liri ke mau taponi pe fo ke matala akau ai tunga e tau iheni ihe ahoni oi Fakaivia ana sino fai venga aku mo kinau tau kumalo lah ya doya tegi he tau ambastoa China de Tupulaki China China I Tonga ni aku kena tahu kau kena tahu ni apa anga kalau aku sama pola hanga tahu nadu ai Polokalama tu aki mahu ina kau ni I Kakai oi fonua kai tahu te hito ki he so kia ho iki Fefine Iyo api ni ko Fuakavenga te me Haveluloto greenhouse tika tolu aya ai oketi makehe Eke tau tu pau teo tau keikio tau iloi pe ai oket tako fere ai kelas ke he ai oketi go to lawe inia motuan ke gua main ki he tafa ke ta ga Oke dia ko tuifio be matala ini hina be moe matala lan bebo bukan lan vale ti. Paho fabito ke bakaya tu. Tal programa que hari ono kavenga hangi koia leu lave ke anihu pa kono Fakaivia oi Kakai Fefine Tupulaki ai Fakalaka ai ko tu goni ta mini ko ta ofu mai ta tolo ki he faso koia oi ta programa ai ko ta mini ke lava pe ai ahia taini ku ni Nanasipau'u Tuku'aho ai ngai fare ko ni au kau he ko ngai kau ngowe ko ni Fakaili kau foka tirewa ki harea kamaro ai hoko pe ia MC lofen ko mana ai ko taha pe ko ngau ko taha MORDI Tonga trust kia eto klausi aki ai lotu tuku pe moe keresi Fefekau Evelyn Langi Majesty Inglani pe hoki ki he paso honua Oke, so mahuin tai mini ki he oket makehe ai ko paren tika tolu ni Tonga ahia ya tahine kuini hitani kai be moe kasita oketi ko lawe tiang hina ka beia kelas ini ni lambunya ngagulan itu hone ke kelas tahai kui matala pe tahap itu Haveluloto dan bare ini ngatu ai kelas tahai aku dinilan nei agree kai nei lan ke be kelas kan la ke mai no pe kelas ya pe
Wow, tau ngamahen pe kiai ngan. Kai pe mai kelas ilan ke ya ko ware ti kai ware ti lili. Kriteria maroon. Kai bahasa tah ware bahin do deia. Kai mai kelas tah ya ko ni lan melo. Kai mai kelas ni melo kan pure-pure tu hi hina. Lah ya bito pe a Pagi bukan ini, nak takala huk, uang main tu masih ini kau jalan kuah kau ini king. Kau ni kaya kelas mat, kelas off white, kelas ini hina opi tu kaya kelas lan mata baik-baik. Kaya kau tahu ni kau ni liwaki mai, mei pare, kau greenhouse kau ya. Kau yang ngahi pula kau ni, kau ngaku tahu mua. Kau mai mua kau tahu mua. Ia kau Fefine ke mak umai si anau Moimoi. Oh, kau ke mai kelas tahaya, senai takalaku ulanu maroon, ulan kau ada ngaku kau ya tahai. Kau kelas ini keliling ngang vai. Oke, kau tanya kunyin gune liwat mai ke itu bagot ai kau tahu fokuat. Malo ya que ofisi kan pastor o Republika Kakai o China I Tonga ni ai ko kinau to ko kinau ang apa mau be kai pun apa anga ke lava o kama fola tu atau Polokalama mata di mahu inga ko ni ihe konua Lehe api ko Fuakavenga, MORDI Tonga Trust, Haveluloto, Tuku'aho. Oke, kuto wakait ko tain kunin kunito me atu I whare sinai takara. Moimoi ko kawane akau whaofa au pito. Kebe fangi pula toki tupak lau ape kebe mai kelas gosia uya o matala be lalahi pe unga ia ke Fuakavenga nga Oke, kan tahu pe ko kait kau kini ki aku nau. Oke, nau pe pe mo vilo mo katon mai ke fasi. Aku ha pe hoki. Si nau pe aho mahu inga koin.
ko ki he ngahi kas ke matala ko o ke ti te ki kas o ki Moimoi ki abita matala ke kas o ki ala hiang baka ingatai ka ko lanu ke he ya to fa ki he wakai kai kalasi taha sio ko wakai ke no fotunga me hangi pe ko fotunga ko matala o heilala ka ihe lanu keke okay kula ine hina ko mimi tuifia pe lanu mori mo lanu melo matala ini pe okay mo kalasi ni me hangi sia ko he po cream ko strawberry mi mix me ko me vanilla tu pe he ma ho fa bi ko ka jai te pe mo hin na bi ko ko ki ho te vi to ko matala lanu ke he na bi lanu ko ho fa au bi to ka bi mo ka sta ho ke ti lanu nge ngai ya ai bu wi ko se ko dancing lady mas que é habito aí classe tá hoje snai tá cala lui champagne aí vinha da tal mo na classe cava com eu mo mea i totobe que mo classe tá snai tá cala gulano pinky vai agui bego baby pink kai mo klasi taha gulanu kukula malo gui bego baby red ke ko gula ka chigo ngahi pot plan na mo me mai ko ya kia i he ata ko fa au bito que ko wakai ko tare ki tabure na ko ta South Sea Orchids Island Burners ko Tonga katau ke tain kuini ba pe ko ki katau ko la mo ngai katau ke ko tui be ke Fefine ko ni ai a ngala he bito ki fonua angai ko ya ni ula ke nai ko Fefine ki ni ko Tonga angai ko ni fa ke Tuku'aho ni nai kuna ko tai mi ke foki maya kamu ya ngawe mahu inga ko ni ka ko mai mo ai tahini puini cái phong mata này cái orchid din tàu mạ hơn cái cái như cái cash mà rồi fit cái cái là hiện ngay cái hệ lan cái phong của mà nim bây giờ cái anh cũng có cái cái lan mà rồi này cái cao cái này là bên này hiểu man hệ orchid bây giờ cái này ta cái mahal cái cái giá cái lan hafe ka i kelas malo fitu mo lante ke malo ke mo futu Ia koe apia ko Fuakavenga mo e kau taha MORDI Tonga Trust me Havelo.
Well, fit poini mai pe mi Havelu me api ko Fuakavenga me he tuanga ko ia o kautaha MORDI Tonga Trust me Haveluloto. Ke watoi pe foki ai whamalo lahi au pito ki he Chinese Embassy pe koe ofisi whakaambastoa o i Kakai le papurika Kakai o Siaina i Tonga ni i he ena uanga ofa kai takoni whapaanga ke lawa ke whamafo Latu ai tau Polokalama mahu inga koe ahoni. Te whaonga te hoki ai kawenga o Polokalama mahu inga koe ahoni. Koe kawenga koe Fakaivia o i Kakai Fefine ki Tupulaki ai Fakalakalaka. Eke, he Polokalama fuko ni hangene lau ki ai whakot pe me ofisi o MORDI Tonga bea me Havelu kona ui ofisi pe ai ko tai maari lahi ai a Tonga ni he ngahi tokoni a ofisi ambastoa Siaina ki Fakalakalaka he tautai ngowe ko e tauhi mo Tonga i he ngahi whama ngowe mo mon manu kawai ai whakairi he ngahi pulupula a kau lelei ki mau mea tokoni. Ko e matalai a kau ia aia ko ia kupunga e tau iheni e ahoni pea Fakaivia ai ngahi sino o whai whenga aki mo kinau tolu. Ake he taimi tau ke taitari pe ki he taine kuini ke liwaki mai ki he Tonga o Polokalama. Kau moni ku whafofa bengo ue. Nau ke mea ahi holai pia mo e kau katau ke. Kasi e apin foki ko kai to kai ko ngata be ai ngai fare ko tau ui ngai tau he ni ko ia be la he pito ngai fare ke he mo ngai propula ngoe klasi ke he pito ka tatau be ngoe ka kala pe foki he ngoe matala ya kau. Mai he
whare ni taha wofi mai peke whitu kono. Whai me ai whai whatungia. Ko waka etu koe maa koe kalas pe taha o sinai takalaka koe. Nau ke iki te kai ke nau matala ke ulawe eto koe hai. Ai lanu pea mo kalasi. Kau nau ke i tupu hake pe. Ma'opo pe kau whafe pea mo taitari pe ke lava e Polokalama kana lava atu o aahi ki he mai moa e tahini kuini o tau maata i he ahoni. Kunin ko ni me mai ke whakato tang Polokalama. Malo. Tēne kuini Nanasipau'u kone ko lava e ahi pia koini kone mea mai kai hoko te tau Polokalama ki he konga whakaosi. Whapita ahon maurerei pe kai ke hula a pia me tonga hake mai matangi wangi ki moko lerei pia ea niango pe o ke maa whana. Ike, koe tahini kuinini ko mea mai i hono mea ngā katau hoko atu. Tau whoki eke MC. Pangai whakaroi hau. Ko tau au sia mai tau mui Polokalama e hoan. Ko kore pe mua ke whakamaria mai motuan whakakato atu e le whakamalo e Polokalama mahu ingan. Tapu atu mo e pāongo o e whakula o hingano lau momo. O e funga mahu e whaa. Mo esi o tau whaa hau. Mo hufanga lupe. O toka hono manongi. O alaha he perfume mo e whangatapu. Mo otu laine top tapu. Ka koe tahine kuine o Tonga. Aoni ko tāla haka hao mātua mo whine mātua. O mau pāo mo Tupulaki ho mai moa. Aoni ko matala hoko a sinai takala mo o keti. O waia e ola, pia mo e fua ho mai moa. Pangai whakaula e hau, ko tala whakatapu kakato e ko osen o hawhaki. Pia kou kore ke whakamalu atu ai. Kai ata mo i motua tuani ke whakahoko e rea whakamalo. Ko tō mua tuku a whawhetai, mo whakamalo, ke tui o langi. I kei tau mo ringi mai ni alofa. Ono tāpua ki tau tolu ake manao mo ui. Ono o mai e aho whaka ofa koini. Ke whakahoko ai e Polokalama mahu ingani. Pangai whakaolo e hau. Ko whia whawhongai ate e pate pure kau tahani. Pia ke pure ngā ue. Pia mo e tuunga mātua, mo e tuunga whini mātua. O mau whakakaunga tāmaki he apini. Ai mau koloa ia he tāpua ki koini he ahoni. O kai ko hamea si. E mau me. Pia tala ki tua e mau whia. Ia whia he tahine kuini o Tonga. Au mau apini. Tau mai ia ko iai hanga ue lahit. E mau whai ke whakatataua e uri whohe o whai e tupou. Mahano whonua me Kakai. I wafe wa tahana e tohi e mau manatu. E mea mai whetu una. Ka koe ahoni. O mau toi koloa ia. Pe e tohi i pe i e mau manatu. Ai aho mau ingani. O mau whakaampena e au sia e tau mua. Ne mea mai ai whetu una. Ka pauna ia to no no e to whatongia e tunga mātua. O tunga whine mātua e apini. Mau hufanga te lo delay. Ne tataka ki tau tolu.
Finek fai whekau. Pangai whakalai hau. Pongerea o maungu tutuan. E whai whakamaloa e mau honga ia. E whukoloa mo e tāpaka e ahoni ko mau inasi ai. Tawanga peki o tō mafi, kene hifoaki mai a tāpuaki. Moha monu. E whateunga ake e wheituun. I whawhonga i whukhen me whakamaloa ke pore anga o Tonga. I whalala mo e mau mataha ko mau whai. O whakakouna aki mau tolu ke whahoka e whatongia. I ngai tuku i kolo, i ngai vai whanua o tau whanuan. Whakamaloa o tohunga whuki. I kautaha International Fund for Agricultural Development. E IFAD. I ngai whetokoni atu kotoa mo e pou. I au taki ai ngai monu mo e lelei ko i Kakai whi mau viviri o tau whanuan. Whamaloa whukeni ki a Eileen mo Steven. Mo kautaha South Sea Orchids. I whalala mo e ala nima o whakato. Whakarato lahi e ki mau tolu. I whakakata e mai moa e tahine kuini o Tonga. Neo ngai e mau masiwa i lo. Kana o mau loto ke toko ni ki mau tolu. Whamaloa whukeni ke kautaha e kaufao e Pasifiki. E koe Pacific Island Farmers Organization Network. I whipoupo waki. Mo e whihoko taki o ngahi i lo. O tau mātai e ahon. Whamaloa whukeni ke kautaha kera Australia. He tu tawha ake Fakaivia tunga mātua mo whina mātua koeni. Ki whai e ngau e koeni ke whia mau i viri e ngai tuku i kolo. Mui ako e whamaloa pangai whaola hau. Ko si kau Fefine koeni. Tau lo nuku. Heni ahoni whawhonga i mai hau e Fefine. Ko toa e ngai tuku i kolo whai e ngau e aki muia. Ko i gai ke nau kei Fefine o wharehanga. Au nau toi Fefine o tōkanga. Ana i taunga ki mau tolu ke whaihano tataki. O whaihano hinoi ki mau tolu. Kai ilo pe te mau whewhe o au ke tuunga i ahon. Ki mau tolu ai hui tua e Polokalama mau ingani. Tawanga ke o tō mafi ke hifuaki mai a tāpuaki. O whakapulupulu aki mau tolu e ni alofa. Te vere maranga kau tau atu. Lofa ni pō mana ia pēr. Mōrea whamalo. Kai koe tau MCV hukia ki ahoni. Ka koe taha po e kau ngau e kau taha Moki Tonga Trust. Ko ngalu tuku e Polokalama hoan. Ko le whai maria ko ni. I whinek whai whekau ke whai moha. O tu tuku ma ki tau tolu. Iri pe ko ia. Mo kata ka mia kato ke unga. Ki tau whakato i whaswa whunua. Walo obi. Koe wholawhalahimi, e whakaosi aki, makamaile o hawani. Kono tolu ngeau hi wango fumataha o himi, tolu hiwa taha kātaki o mea ke tau hiwa. O kuai aki whanua o kutui o seni, nai kai ke mau o tua, nai masiwa lelei. Hallelujah, kua monu ia eni. Osi, tamatonga tu o ngaue, hokoloa ke whakamonu. Lotu ki e eiki maupe, ke ne poupou ki he lotu. O malui a tupou. Popoki
Taka mea hifo. Pangai whakaola o hau. Ma o liki. Ma o kili. Whamole. Ko whamole ato. Tuke whai haloto whakaosi. Ma e whakatahaanga whakaofa ofani. Tamayanga o whalahi. O mauhanga fie ato. I he hoa koine. Whawheta e ho maulau maari e. He kua ke whakahino ki mautolu. Ko mea lelei ko toape e ngata. Ko la vaini e Polokalama o e ahoni. Pia kuma whamalo ato mo loto honga ia mo oni. Ko kelesa e eiki ko si sukalaisi. O whalahi ai otua ko e tau tamai. Whio hi mo lau maari e maa oni. Ke no whamau ho mau ofa. I tahine kui Nanasipau'u. Pea mo ki mauto luni hono kotoa pe o oua na hili kai whaipeo tangata. Amen. Ke he koe nilawa kakatoia i tau Polokalama mahu inga ko ia ki he houani ka kono Fakaivia, ka koe Polokalama foki koe Fakaivia o e Kakai Fefine ke Tupulaki ai Fakalakalaka. Ke he taimini ko mea te taini kuini. Kala kala mari ni to wa fa papa to mai tahini kuini o Tonga. Hibi. Ia koe ne lawa kakatoia pe ko me e peta hin kini. Ki he mea rere. Tau foki mai ke ka osi atu e tau. Polokalama ki he houani. Kaike. Te mau tatau atu ka kimoa ke mau tatau atu. Atu ai be ai toi whakamalo au bito ki he ofisi whakampastoa o e Republika Kakai o Siaina i Tongani. I ho muanga ofa kai whakapaanga kai lawa ki whakamafola atu ai tau Polokalama ko ia ke ahoni me he MORDI Tonga Trust. Eke he inepehe te mau tatau atu. Eke kimoa ke mau tatau atu ko whiwhia bito ke kaonga tu a kinauto ne mau kaunga whaifatongia i he Polokalama ni. Aia i he wa a whaita na ia i a pita tā kafua pe hoki ki a wepi rea Junior. Pea i hono whakataha i koia a Polokalama i he Facebook na e whahaukatia i huatareu tu i fua. Pea me he MORDI Tonga Trust api ko Fuakavenga Haveluloto ni ko alofa kua uisa te tatatohi. Mumea. Malo au bito.